Khona-ke ubuzile la egruphini yethu ka-WhatsApp mayelana nokuphupha indlu. Kodwa-ke mlaleli, engizocela-ke ukwenza ukuthi ushaye subscribe ukuze ungaphuthelwa-ke enye ividiyo esazobuya nayo-ke sizochaza iphupho ngayo. Ukuphupha-ke indlu ephusheni imele-ke umndeni indlu. Kanti-ke uma uphupha indlu iwa, leyo ndlu mawukuthi-ke iyawa ephusheni, kusho ukuthi-ke kukhona ozoshona emndenini. Uma kuwukuthi le ndlu oyiphuphayo intsha, kusho ukuthi-ke kukhona ozofika emndenini. Kungenzeka ukuthi-ke lo muntu ozofika kungaba-ke ingane encane, mhlambe kukhona ozithwele ningazi-ke emndenini maduzane, uzonikhombisa-ke ingane encane. Noma kube ukuthi-ke kukhona ozoshadela emndenini wakho, kube ukuthi-ke sekungena umakoti ezoba yilunga-ke lomndeni elisha. Abanye-ke indlu-ke ephusheni imele-ke wena uqobo. Kuyenzeka ukuthi indlu-ke uma uyiphupha kwesinye isikhathi imele wena uqobo, phinde-ke imele umndeni wakho. Ngiyacabanga-ke mlaleli ukuthi sizwile-ke sonke ukuthi-ke ukuphupha indlu noma izindlu noma umuzi, into-ke enendlu phakathi siphendulekile cause baningi abantu bebuza ngendlu kodwa bebuza ngezindlela ezingafani. Uma kuwukuthi-ke khona la ongazwanga khona, ungabuza-ke la kwi-comment section, noma unombuzo-ke wephupho ungabuza bese-ke sibuya nevidiyo yakho sikuchazele ukuthi lelo phupho lisho ukuthini. Noma-ke usi-WhatsApp ku-WhatsApp wethu la esizokufakela khona-ke esizokuchazela kabanzi ngephupho nawe ozobe uzolibuza.